Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah pertemuan virtual menyampaikan beberapa hal penting kepada para pejabat. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 28 September 2022. Dalam forum itu, Putin berbicara tentang penipuan total yang dilakukan Barat pada pekan lalu. Putin menyalahkan kebijakan predator Barat untuk krisis pangan global. Diketahui 32 kapal yang membawa hasil panen berupa biji-bijian meninggalkan pelabuhan Ukraina dan 25 diantaranya dikirim ke UAE. Krisis pangan global adalah akibat dari kebijakan predator Barat, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa. Apakah mereka negara termiskin? Tanya Putin. Presiden Rusia itu mengatakan negara-negara terkaya membeli persediaan makanan, mengambil bagian terbesar dari ekspor gandum Ukraina. Barat memprovokasi krisis pangan global. Biaya makanan di pasar dunia telah kembali ke tingkat awal tahun, tetapi masih 40% lebih tinggi daripada tahun 2020, kata Putin pada pertemuan di Sochi di sektor pertanian Rusia. Ia mengatakan krisis pangan global dipicu oleh negara-negara maju dengan tindakan mereka selama pandemi COVID-19 yang menyebabkan inflasi. Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство и ничего больше. Повторю, Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис. В этих условиях, в рамках нашей стратегии развития сельского хозяйства, мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность. Снижать зависимость от импортных поставок, в том числе оборудования, техники, семян. И, конечно, главное – это обеспечить постоянный, ощутимый рост качества жизни населения для миллионов наших граждан. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.